Так, assalamu alaykum урматтуу Күнжелес каналынын көрүүчүлөрү, кымбаттуу мекендештер, замандаштар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Көрүп турасыздар, Күнжелес каналы бүгүн Сокулуктагы кой базарда. Биз мына дыйкандар турган тарабында турабыз, көрдүңүздөрбү? Бирден 2ден кармап, 2ден 3ден кармап турат. Аба ырайы боюнча айтып өтсөк, туман, майда кар жаап атат азыр. Мына чөйрөнүнө мына ушундай. Карап коюңуздарчы, кар, аппак кар басты. Бул түндө баштаган. Мына ушундай болуп калды азыр. Мен bir чекеден тандап арасынан тандап көрсөтүп, баалар мен тааныштырып өтөм. Анда эмес аягына чейин көрүп туруңуздар. Баштайлы. Мына жерден баштайынчы. Ох, эки кой алып чыктыңызбы? Ооба, балам эки кой алып чыктым. Саттыңызбы же? Сата элекмин, албай да дескен. Бүгүн кар жаап, аларман жок оğlum. Адамдар көп эле жүрөт го. Адамдар аз, бул аз. Так, жакшы, сурайлычы. 12 деп атам oğlum. Кызыл токту 12. Бу колсу менен канча? Колсу менен 15. Бул 15 миң сом. Ак башы кара коз экен. Так, мына жерде кызыл койлор жүрөт. Көрдүңүздөр, үстө портерде дагы турат. Мына жака витрина кылып, зор койлорду илип коюптур. Бу кызыл каякын койлор тактыр? Бул нижний чүйдүн койлору. Нижний. Так, канчадан булар? Канча тиш койлор эми? 20 миң сомдон. Булардын пародасы башка. 4 тиш, 2 тиш, 6 тиш экен. Бул ургачыбы же кочкорбу бул? 2 кочкор, 3 кочкор. 3 кочкор бар экен. Мынагы Куйрукта 20 кг. тоголок куйруктан экен, а? Ортосу бөлүнөт, көтөрүлмө куйруктан. Кызыл кочкор нижний чүйдөн келиптир. Машина үстүндө дагы. Охо. Булар бооз окшойт, а? Бооз койлор экен да, 20 миң сомдон сурайт. Азыр кызыл койлорго спрос катып кетип атат, а? Жакшы. Көрдүңүздөрбү? Күнжелес деген канал. Сокулук мал базарында жүрөбүз. Алтылар болсо чүрүп беребиз. Так, үйдө дагы барбы, жокпу? Үйдө. Бар. Үйдө бар экен, а? Нижний чүйдө турат экен. Номерди айтып коюң, козулуу койлордон да барбы? 777 17 17 42 85 42 85, а? Kuba. Kuba деп чала бересиздер. Мен таппадым. Жок, таппайсыз сизде. Так. Бени көрдүңүзбү? Ох, алабай эт кириптир да. Канчага окшойт а бооз экен. Так, сурайынчы. Канчадан козулар? 10 миңден? Охо. Бизде де эркек ургач аралашпы? Жок, жалаң кочкор. Жалаң кочкорлор экен да. Сүттөн чыккан да азыр, э? Сүттөн жем чөп жейт экен. Мына куйруктарды көрдүңүздөрбү? Корумга багасыздар. Так. Мына токтуларды көрдүңүздөрбү? Эки тиш токтулар. Ох, сурайынчы. Канчадан деп атасак аксакал булар? 11'de. 11'ден. Эки тиш а булар, а? 2 tişle bile boylar. Bunlar çoğun koy. Бул чоң кой. Koy. Могу экөөсү кой экен да, мына огул кой. Мунулар болсо Diğerleri boruklarda değil mi? 2 tiş var. эки тиш а? 11 yaş falan değil mi? Канчадан сурап атам дедиңиз? 11'den boğalar 15, bu 13. Муногу кой 15, 13, тиги токтулар 11'ден, а? Жакшы, кызыл койлор. Жакшы кочкорду койсоңуздар, зор козулар турат. Муногу куйрукту кой экен. Канча сурадыңыз буга? 20. 20 миң сом. Чоң кой экен да. Так. Но багылган мериностор турат. Багылдыбы булар? Багылганбы? Канчадан сурап атасыңар? 10,5 миң сомдон сойгонго. Ох. Мына чарба койлор, а? Каласаңыздар көбөйтөсүздөр, каласаңыздар багып соёсуздар. Канчадан сурап атасыз буларга? 8'den. 8 миң сомдон, а? Меринос аралаш окшойт, а моголар, а? Моголар меринос, тиги каралары аралашма экен да. Жакшы. Так, козу кочкорлор баа болот аттең, а? Сиз канча баа бердиңиз? 14 gün verdim. Кайсыга? Бербей жатабы? Булар 15 дейби? Kançaga verdim baba. Bir tiş kozu kocqorlor ekan da. 15'ten deydi. Yaxşı, semiz bagılıptır. Mına etdi mına çoңраак kozlar turat. Mına tokol echkiler ekan, ha? Qanchadan aqsaqal bular? Bunu 15 lira. Bunu ek oyundağı 15'ten.
Ekovi 15 ming ekan ha. Bunu çoğun echki 15. Doyna ha. Sağlıktır. Qarаңыздар. Aylanıp жүреді. Jaktı böyle qoy. Tak. Kozlar bu bular. İki dişa. Qanchadan? Kuşlarlık. İkişerlik mi? Bu qara 12, bu 9, tigi 10 jarım ekan ha. Qara. Balаңыз mı? Tak. Bu küzet vurgan kozlar mı? Bu doğru tartıp getirgen akçı. Yok. Qanday fayda görüyorlar? Şunu aytып qo'ychi menga. Payda жоқ эле, жөн эле. Билиатив. Qaysiga? Өзүнүн. Öldürüyorsun. Ооба. Anam. Ошол сурап жүрөбүз да. Күздө туулган козулар булар, декабрьский. Var, Декабрь январь а? Канчадан сорап атасыз буларга? 9. 9000 сомдон. Эркек ургач аралаш. Жалаң эркек. Жалаң эркек экен. Макул. Keç көрөт өзүнө. Өзүн keç көрөт дейм. Так, мыналардын ээси жок окшойт а. Портерде байланып турат, мыналар содулашат. Канча дейсиз? 7,5. Эки тиша булар, 7,5 элек болот. Kozlar ekan. Жазга эки тиш болот. Men hazır bazardın kaynagan жерине жетейин деп калдым. Жана аркадан киргенден кийин центр болот. Көрдүңүздөрбү? Ар кандай койлор турат бул жакта мына. Фура менен башка жактардан келген. Жакшы, мына ондайлар сурайынчы. Канча сурадыңыз козуга? Козуга 7000 сурады. 7000 мына кичкинтай козулар. Буга оз бир эчки менен бир койду жетелеп алыптыр. 5,5 milyon. Echki boz ekan 5,5 ming so'm deydi. Qancha berasiz? Kozlaringiz qancha olib ketdi taqsir? 13'ten. 13'ten. Bu qo'ylaringiz-chi, qozulular. 15, 17. 15, 17. Qo'zisi menen ha? Mana. Qo'z sezon yaqindab keldi. Sizning qozlaringiz-chi? 6,5 ming so'm. Erkek urg'achi bular. Biri erkek, biri urg'achi ekan 6,5 ming so'mdan deydi. Oh. Yaxshi. Alabay. Yekeli kaça verin bu? Tak bunu echkileri surayınç. Tokol echki. Qancha bu? Soyuşlar mı? Boz bu. Kumbat eçkin vallahi değil mi? Qanchadan surab otasız? Bilmem az durmuş. Emin kirdingizmi? Bu bit alarlaşkanda. Bitar argındaşıp turdu. Buna tokol ekan bular. Biri tokol, biri yüzdü. Yaxshi. Keling, ana göreylik qulog'i uzun qizil qo'y ekan. To'qta. Birde tug'anmi? Tuylak, yemi tuyuk bu. Yaxshi, biyik qo'y ekan anda. Bo'yi biyik. Qancha surab otasiz bu? 25. 25 ming so'm deydi. Bu yoqdan ko'rsatayinchi, quyruq ko'rsatingchi. Mana bunday quyruq ekan ha. Yaxshi. 25. Jalg'iz elab chiqdingiz, yo sotib berdingizmi? Jalg'iz chiqibdir da. Tak, buna qo'zulu. Bölük paket. Biroq çok uzun ötdi. Qancha suradi? Bölek ekan, biroq cho'g' jur. Hozir ekkovini to'yg'izib, ha? Yo, bu embek. Ha, endi. Bundayla juradi da prosta. Yaxshi. Biroq çöp jemni yaxshi jeydi. Qancha qo'yamiz? Qo'lsi menenmi? Iki qo'lsi menen uchovsi 23 ming so'm surab otadi ekan. Yaxshi. Bozorda ko'rdingizlarmi? Mana arkaga kelib qoldim men. Arkanın içinde probka, bitkom. Mana shunday bo'ladi. Men ham o'sha ichinenle ko'rsatayin. Qancha suradingiz taqsir bu? To'g'ri erkakmi? Erkak. Quyruqli qo'z ekan, ha? Sizning charba qo'zlaringiz-chi bu aka? Bir qo'y qo'y. Ha, buni qara qo'y qo'zisi men ham qancha? 15. Bu qo'yingizchi, bu mernos aralash o'xshaydi, ha? Bu qancha qizil? Ular 5,5. Ular 5,5. Olib turib bağış kerak da buni. Bağıb turib so'yish kerak. Yaxshi, buni arkaga keldik hozir. Ha, buni ite yaxshi qo'ylar turadi dizilib. To'qdilarmi bular aka? 2 yaş. Qanchadan bular? 18 ming so'mdan ekan. Cho'ng qo'ylar ekan. Sizning qara qo'ychi aka buni? Cho'ng qara qo'y. 15 ming so'm deydi, cho'ng qo'y. Noda bu sizniki 20 ming.
Çoğun koy eken ha bula. Bu kızıl koylarınızçı. 16 bin. 16 minger. Boğuz bazır. Yok kızır koy. Kızır be. Kaç pay kalgan mı? Ceymi kaç al? Kaç pay al? Kaç pay kaldı? 16 minger bağ koyup dur. Bunları kaç al? Ova. Ova. Bunlar 4 tane. Ova. 4 tane. 4 tane bir adam da. Atak 4 tane. Bu kayak ne eçkiler taksır? Messi. Kılacaktık. Karakulca. Жақсы. Karakulca rayonundan geliyor. Türkiye'ler. Tokuluk. 4'ten verem deydi ha. Жақсы, optum dün alıp geliptir. Ana pazarın içine girdik. Arka. Pazarda adam azırak deyip atat hazır. Bargan sayın. Qoz qoçqorlar qanchadan bo'lib ketdi? 17-18. Assalomu alaykum. Qanday? Yaxshi. Yaxshilab tortishinglar. Qaysi? Tortinglar. Ha, Dog'ori. ko'p uyda. Ko'pda. Yaxshi, mana qoz qoçqorlarni ko'rdingizlarmi? 2 kishi bo'ladi ha? 2 kishi bo'ladi. Ikki yoshda. Жаңа. İşte canı bozuk tur. Qayerdan geldi bular? Kanizotdan. Safhoz Frunze ha? Yaxshi. 16 mingdan 17 mingdan deb atadilardı. Uyda daha qancha baş var? Uyda 15 baş var. 15 baş. Dün satıladi ha? Tak nomerni aytib qo'yinglar. 0507 0507 43 43 01. 43 43 01 chalaverasizlar mana shu nomerlarga. Qo'zi qo'chqorlar. Siz qancha so'radingiz qo'zli qo'ylarga? 18, bu 16. 18, 16 ekan ha? Qo'zisi meni ko'yding ha? Mana qo'zi. Yaxshi. Bu bozor hozir. Sizning qo'zli qo'ychi payti, egizmi? Qancha? 20 ming. Egiz to'y be. Yaxshi. Egiz to'y etkanda. Kimde sizde be? Ta 3 qo'y qarmib turasiz ha? Aytavering, qancha tish bular? Buna kartan, buna 4 kiş, buna kozu. Bu 4 tish, bu o'rtada qartan, bu qo'zi deydi. Qanchadan? 4 aylık kozu. Buna 11 de otar. 11. Bu qartan qo'ychi? Kartan koydu 10 da otar. 10. Bulchu. Acele 10. Bu 2 yaşa 4 tish. 4 kiş. Yaxshi, buldag 10 ming so'm ekan. Kaçan çırat? Kesh chiqadi. Ba berdi-mi? Ha beri otar. Qanchaga? Berdi yok ona. O ek Çok bunu. ha, ek qizil qo'y-ku. 18 ming so'm berdi. Siz qanchaga berib qo'ydingiz bu qo'zli qo'ylarni? 12'den beri verdik kozullar. Buna qo'zlar menen ba? 2 qo'y qo'zisi menen 12 dan berib qo'yibdir. Yaxshi. Oh. Bağılganmı bular? Qanchadan so'ratam dedingiz? 15 10 deydi. No, 15 qo'zisi menen bu. Отдельный ekan ha. Qo'ziga qancha so'radasiz? 7,5 ming so'm. Erkek ha? Urg'och. Ko'rdingizlarmi? Bozor sovuq. Bugun pagoda o'ta sovuq. Biz jaz kelib, kishni jirg'ab qoldik elek. Qanchaga oldingiz qo'zini? 3 mingga. Kishniki qo'zini olib tur. Kunjelesi degan. Tak keling. Mana endi ko'rdingizlar, pul ko'rishitga menen bular dün kelgan qo'ylar, boshqa joqlardan. Tak, ular so'rayinchi taqsir. Siz qayerdan olib keldingiz bularni? Qayerdan qo'ylari? Yaqinda. Местный chilik. Qo'z qo'chqorlar ekan. Qancha dedingiz bular? 8 ming so'mdan. Qo'z qo'chqorlar. Bozorda ko'rdingizlarmi? Har qanday baho bo'lib o'tadi-da. Ular olingan o'xshaydi. Aldingizmi taqsir? Yo'q, sotdim. Qanchadan? 14 ming. 14 ming so'm. Bağılgan o'xshaydi-da? Semiz ekan. 14 ming so'mdan. Olib turib so'yasizlar. Şimdi bagalanlar var. Bagalan Oho, bu yerda ne talash bo'ldi? Mol ko'p kelib turdi Kamazdachi. Odamlar talashib. So'yasizlar bo'ldi. Havada. To'yga. Jamar aka. Qancha so'radasiz? Qancha so'radasiz bularga? Morenki 40 bin. 20 bin tushib beren 20 ga berem.
Allah tartadasın mı? Ova da. 20 kadar. Şunu mu? Oraya 30 bin, 15 bin şüpheyin, 15 kaldı. Evet, razı Kaçırmağına sokulga gelmeye koymasın ekince. Taydan kımbat balık. Koy, taydan kımbat balık. 15 bin şüphe ötmeyin zaten. Bundan 20 açıyor tam. Ya koyun ol şunu koy şunu. 15'ten sonra da bakın. Fermer geçiyor. Çok güncelesi deyin. Yani. Güncelesi deyin. 13'ten bağılıp durdu buna. 13 bin somdan ekan. Yaxşı. Tak. Qanchaga oldingiz, taqsir? No, qo'y, kichkina qartangroq o'xshaydi. 9 mingga olibdir. Bu qo'chqoroq qancha so'rayapsiz? 20 so'rayapsiz. 20. Ekitcha? Qo'zi. Qo'zi ekan. Qo'zi deydi. Bu jag'da tig'ilishda negizi. Adam o'ta ko'p. Bu to'qtu taqsir. To'qtu bu. Qancha? 15 ming so'm. Qizil qo'y ekan. Hozir qo'yning o'ngi qizil bo'lsa-da qimmat so'rayotadi. Biroq qizil qo'yga sпрос ko'p ketayotadi. Bozordan yaxshi qizil qo'ylarni tutib ketayotadi. Elder qo'yga qiziqdi. Qaraga qancha so'radingiz? 14. Qaysisini qo'ydingiz? Bilakmi? Tey qizil qo'yga qancha? 15. Bu 15 ha, bu qo'zilar-chi. Qo'zilarning aqchasi. 7,5 ming so'mdan ekan mana. Nonda qo'zilar. Yaxshi, mana qo'zili qo'ylar qanchadan taqsir? 14 mingdan ha? 70. Gördüңүздөр, bozor bahası. Mana kilteygen qo'chqorlar ko'rinmay жатат hozir. Mana bağılgan çarba qo'ylar. Bu qo'chqorlarga qancha so'radingiz taqsir? 16 ekoten qo'chqor ha? 16 ming so'mdan. Biz de qayerdan geldik? Qaqdan kelganini bilmayman. Bu erkek burg'asi bular. Qanchadan? Qanchadan bular? 8 dan. 5 qilayli, biroq men qila olmaymiz. Yaxshi. 8 ming so'mdan deydi. Qaysi echki sotildi? Keng taqsir. Yaxshi aytib. No taqsir doim qizil qo'ylarni sotadi. Ko'raylik. Kim oldi buni? Men bor so'ra qilib ketdim. To'xtang, bunday bu yog'ini o'tib ko'rsatayin. Baqa yaxshi fon berib qo'yingizlar. Buni echki, cho'ng echki ekan ha? To'g'ol. Tashkentskidir. Az bo'zmi bu? Kulog'i men satıldı. Quloq bilan ber. Oh. Buni jelini ko'rdingizlarmi? Quloqlar erkak ekan. Erkak. Qanchaga ketdi bular? 37'ye gitti. 37 ming so'm. Qayoqqa ketadi bular? Oldin. O'zbekistonga? Oh. Buna batgan satgan o'shlarga da jin o'tingizlar. İşte chekereklarga. 37 ming so'mga ketdi. Batkende bir uyuşunca açıp veredi de. Oh. 2 litr, 3 litr. Vermeydi. Sezonda. Maydan yiyin kaçalı veredi. Sen sattın mı? Emin sen. Kunjelesi degan. Ha. Yaxshi. Kaça satıldı? Bu 37 mingga ketdi. Cho'ng echki ekan-da bu. Yo'q. Shuni moldari, ushli echkining moldari o. Cho'ng echki ekan-da. Bu qanchani tug'ibdir? 3 tut tug'an bu. Ikkita kesin ber, 3 tut tug'ibdir. Ikkita kesin ber, burg'asini olib qoldi. Qana qaysi echkilar ko'rsatingchi. Siz satdingizmi? Yarım litre işi olmuştuk. Siz nergaysiz bu? Ha, mana bu baldari o. Mana ko'rdingizlar, mana bu echkilar ekan-da. Mana jelini qarab qo'yingizlar. Bunda ekte kesimi. Burasılar. Bu ikkita kesimi ha? Buga qancha so'rayapsiz? 13 bulat bo'lsa, 13 bulat. Bu 35 ekan, mana oq echki. Bu jana bital aralashgan o'xshaydi-da. Yo'q, bu sortu boshqana. Pul qancha bunisi? Bu 100 qancha? 35. Pulda 35 ming so'mdan ekan. Mana shunday ekanda, to'g'anlar ko'rdingizlar bozorda. Bog'lar keltiribdi. Sütlü echkilar ekan. Yo'q, kunjelesi degan. Tak, buni qo'zg'ochqorlarda 13 dan dedi. Bugun olib keldi. Erkak ekan bari. Anstar. Tekeleri var. Uyda bormi? Qayoqdan tekeler? Qayerda turadi tekeler? O şkamalda turadi-ku. Kun chiqish chog'ida. Bomba uchun.
Çoң tekeler körgöptüm men. Oldu azır. Biz videonu bitirip koyup çıkabız. Gördüңүздөр. Echkini gördüңүzдөр be, echkini. Kança olup ketdi koylarınız? 12'den. Bu kızıl koyunuz kımbatırak olsa gerek ha. 15 bin sonra. Talada жүрüyor bular. Жақсы. Talada жүргені көрініп тұрады. Қанша дедіңіз қошқар? 10 bin сом екен. Ох, туғандар. Так, туғандар, біз базарды көрсөттік, мұны аяғына келіп қалдық. Біздің видеолар класс басып комментарий қалтырып, жақындарыңыздар менен бөлішіп тұрыңыздар. Мұны 20 екен қозысы менен. Бұл 13 мың сом. Көрдіңіздер? 13. Біздің каналға катталектер катталып, жақындарыңыздар менен видеоларды бөлішіп кетіңіздер, жана комментарий қалтырып, класс басып кетіңіздер. Біз видеоны жиынтықтадық.